News Fast Karbi Anglong Digital News Channel Surhini Rain ko rapho Chitia Cheklo ni Phain ko ratrok Bhom Tarni Anki Ningkan throk arta kechok mahang ke thegani Dokmoka mate Dokmoka Forest IB along ahong pharla long kiram teron mai che pahem pusi buddho sing hanse hin pen mai ki phalam the aputhak than pajurmi lapen pachitong dun aluhi ki do anu chuma phan man ki do karbia pohoi pak pen archosi aluhi atuma phan pachini therapy News Fast Karbi Anglong News Channel Chief Editor Sopen Terangari Dengpen News Fast Karbi Anglong Digital News Channel amahang pathek depen ningkan throk arta ki chohim ke dok mate birthday cake ing thamsi ing samjin pen News Fast Karbi Anglong News Channel mahang ki thegani katalon miss sen lapen ing samjin pensi ki pachun long pamil Lapen labangso News Fast Karbi Anglong Digital News Channel ningkan throk arta ke chok katalon amayalong man pengaluhi ke chitong dun Karbi Anglong Digital News Forum amai pureti strong par kongchun bang na than ronghang alang litum ahin pen ko sonsi pherang ke atum ajok pet rada pharman asai ke claim ke dam nang jima aputhak pathi hek pen rd do jotalam the News Fast Karbi Anglong apherang ke do anu tuma phan danglok mayalong ke chitong dun break jam hawar lapen break jam Digital News Channel apherang ki claim bang phu bang phi according to lapen reporter correspondent atum anaphan ki missen abidi sori than paritekang karang ke prote delegasi na mate prote isi a community lapen isi a hawar on geli tunge Karbi Anglong hansi represent chorot nili pudam di bang gela lo ani tum hawar representative lo tunge अच्छा तुमके नल पुलनी पेंदा है अच्छा तुमके चौकी होला पेंदा है अच्छा तुमके खेरोनी पेंदा है हमरन पेंदा है असी कोटार मार में तुम किदो का पट्ठी रहदी खाता रिप्रेजेंटेटिव बना असी रिप्रेजेंटेटिव लो प्रोते दादा मत प्रेसिडेंट ने आलाम लालो प्रोते कुकुले मत प्रेसिडेंट ने आलाम प्रोते ini tu mah role and responsibility to people as a journalist ini tu present ini tu mah methang a news do husi chilang kot asam dumbi ni news dun ma dun di ma chilang kot lata lang thorthe dun no pulote biko sida la pugali nangli tum ke to news charging thor aban ke nang kopi posi charging thor nang si pulote nangli tum ke to kalong nangli tum a editor kon si na pakeng lo product si nangli tum ke to kalong pen na pakeng lo hala bang nangli tum chi ke nangli tum charging ji news dun lo pot dun lo chalo aling lo pot la puchok chi nangli tum kechok chi ke news charging thor pen konak si na pakeng dun mai do ko hala an si nangli tum chi kechok chi ni no asi edam tang hosta meli tum che thambe ro le tum media tum ke responsibility he lapen ajha tum bang ke inudvet amun da men ta dak akur ke to ke chengong akur ka pre o kipa judo long akur ka pregeti nasi lahai mane ji details abang ke dane tu information to News Report KTV News